Dobrodošli u nastavak našeg vloga. Danas je drugi dan H+ relija. Nalazim se ispred Westin hotela te se sad spremamo za polazak prema Beogradu. Ispred hotela su parkirana sva vozila H+ relija. Svi vozači čekaju polazak. Krećemo za nekih 10 minuta te ćemo otprilike malo i snimiti atmosferu sad ispred Westin hotela. Nalazimo se sad u konvoju i idemo uz policijsku pratnju kroz Zagreb prema Beogradu. Jesi zadovoljan sadašnjim relijem? Za sad je super. Znači uz policijsku pratnju kroz Zagreb, znači ni to se ne dešava svaki dan. Policija zamolila da je malo turira na telefonu. Znači, motiv ovog putovanja je svaka benzinska je naša. Natočili smo malo prije goriva, auto bilo skoro pri vrhu. Znači, izgubili smo otprilike 1/4 rezervoara već, a prosječna potrošnja nam je 17,4 litre. Malo dinamičnije vožnje. Zabavno je, opet smo se malo rasuli, neki su ostali na benzinskoj, neki su ranije krenuli. Uglavnom ispred nas žuta 911, iza nas Macan S. To je konvoj naš koji ide prema Beogradu. A sada dolazi automobil koji je popšio 500 eura kazne. Sad smo se okupili bili na benzinskoj pumpi da sačkamo jednog kolegu sa korvetom koji je nažalost dobio kaznu u iznosu od 500 eura, vozio je preko 200 na sat i ograničenje bilo ja mislim 120. Vidim i dalje ne odustaje. Hajde. Koliko si sam se ispalio, hajde. Hajde, nije tvoje, hajde, ma nisi tak dali voda. Ja čuvam tvoje, tuđe tvoje. Koji stoji sa ženama? Moj blok Panama, ja mu se tak zavarava. Čekaš li ćemo za parama, u naj. Pucamo po njima, ne pitam ko ima. Oči dijamanti, naša pluća su od dima. Vreće u kanama.
fulali bili skretanje za granicu, tako da smo se sad odvojili ovako nas par grupica, 2911 BMW M6 i Corvetta i sad skupa idemo, jedan momak je pronašao pravi put na navigaciji pa nas on sad vodi. Iskreno nemam pojma gdje smo, u nekom smo hrvatskom mjestu manjem, ja samo pratim ostatak ekipe. Ovaj momak s Corvettom koji je dobio kaznu 500 eura malo prije malo da nije ostao bez goriva jer nismo mogli naći benzinsku pumpu. Tako da i to onako poprilično smiješna situacija bila, ali eto snašli smo se. Kad dam puni gaz, on prebaci u niže brzine i pustim gaz, on će ostati u toj visokoj brzini, što ima dva benefita. Prvo, ako hoćeš nastaviti brže voziti predsad, imaš obrtaje, imaš ubrzanje, i drugo, motorom možeš fino usporiti na onaj brzinu koja tebi odgovara i ti čim malo dodirneš gaz, on više prebaci. To je stvarno dobro sređeno i dobro urađeno. Do granice jedno 10 km, jel da? Kod jednog auta. Nekako smo našli neki granični prijelaz gdje nema gužve, sad nastavljamo dalje za Beograd. Iskreno, ovaj mali ispad, što smo imali sa rutom, u smislu da smo skrenuli s autoputa na pogrešan put, se na kraju ispostavio kao dobar, jer ovo mi je možda čak bio i najzanimljiviji dio puta do sada. Ja slažem se. Stvarno, onako, baš lijepa cesta, prelijepa priroda, magistralni put, onako vidio sam i neka mjesta koja ne bi nikako vidio da nismo fulali put. Prosječna potrošnja mi nikad nije bila veća u ovom autu. Brzo se vozilo, samim time i logično da je potrošnja skočila. Ovo auto bi u nekim normalnim uslovima vožnje možda oko 12 litara trošilo, sad je potrošnja 16,9. Tako da i ne čudi zašto nam se tako brzo rezervar potrošio. Voli popit, voli se popit. Ovo put za Beograd, ja sam Nikola Tesla, eto. I putem to. Pepsi, Porsche, ja i navigaciju. Evo mak naviku po Njemačkoj, nije nikad odno u Srbiju, da vidi kako je. Treba pitat koga želimo da izlazi ovaj put. Vidite, možda u Maroku, tiču stajevu. Dobro se čuje ovaj BMW. Da ništa. Se kada juri pute, pošekare na slumne strane novina. Evo, stigli smo upravo u Beograd. Malo jesmo lutali, ali napokon smo stigli. Znači, ja sam vrtav uvo na mene, znači koncentracije u minusu. I dalje smo u konvoju. Idemo sad u restorane gdje ćemo imati ručak. Koji je trebao biti put 3, a sad je pola 6. Tako da kasnimo za agentu. Što ti je Porsche? Što se izvali, evo. Da li se sećaš kako bilo nam je pre? Posle svega šta sad ostalo Beograde. Da li se sećaš kako bilo nam je pre? Posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Sećam se davno još u zlatnom bokalu, prvi put sam video mikrofon, stajao na stalu u hladu starog kestena da je moja draga nestala. Ja u rezu sam ime bacio, prve rime. Ja sam odrastao na pesmama gradskih boema i pričama alasa kojih danas više nema. Kalio se s najboljima po zadimljenim birtijama, udvarao se damama, kockao sa lihvarima. Nekad kući srećan, nekad sve izgubio, nekad ženu grlio, nekad kaldrmu ljubio.
I nisam sebi sudio gde god bi se probudio. Bol je bio isti, s njim sam se udružio. Zato sećanja sam skupljao ko ožiljke da podsjete da nije uvijek bilo samo hladno i sivo. Da krv crvena ko vino bojila je noći kroz odraze u čaši. To su bile tvoje oči, a ja sam morao da odem. Fijaker me je čekao, Beograde zbogom, mnoge ti stvari nisam rekao. Da li se sećaš kako bilo nam je pre? Posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Da li se sećaš kako bilo nam je pre? Posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Zaboravi me draga, zaboravi da te volim. Nastavi da živiš, možda više ne postoji. Grlim sećanja u mraku dok ih luča sveće boji. Da ne mislim na krike što čuju se niz hodnik. Dok borim se sa ranama, sanjam da opijam se vinom. Malo prije smo uradili check-out iz hotela. Sinoć smo jako kasno došli, tako da nisam ništa stigao snimat. Sljedeća destinacija je karting staza i opet imamo eskort policije i sad prolazimo kroz Beograd pod policijskom pratnjom, a momci ispred nas snimaju, tako da će video biti pravo dobar. Ovo je sve legalno je sve da se razumijemo pod policijskom pratnjom. Se umorio. Ovo je stresno, majkim, crveno svjetlo, gužva, gledaj ovo. Stigli smo na karting stazu, sad ćemo baciti par krugova, a nakon toga ide defile stazom. Malo prije smo bili na karting stazi, odradili par krugova, bilo je stvarno zabavno. Jako velika karting staza, oni go kartovi, ne znam da se to tako zove, su isto jako dobri, bilo je stvarno zabavno. Svako ko je vozio go kart, odnosno ko je išao na karting, zna otprilike kakav je osjećaj voz. Nije jednostavno, treba vještine, treba vježbe, ali kad se uhodate nakon par krugova, možete stvarno par dobrih krugova napraviti sa dobrim prolaznim vremenom. Planirano je bilo da imamo defile sad u 1 sat, međutim mi smo se odlučili ipak da idemo jer je većina vozila već i otišla, ostalo je samo par vozila, a i nama se žuri za Sarajevo jer očekujemo isto i velike gužve na granici. Tako da smo malo ranije krenuli, odlučili smo se da grupica nas da idemo skupa. De facto je cijeli H+ rally upravo zvančno i završio. Što se tiče utisaka, oni su pretežno pozitivni. Mislim da je bio jako dobar event, pogotovo po ovoj cijeni. Teško da možete naći nešto slično u Evropi. Bilo je zabavno, bilo je dinamično. Doživjeli smo stvari koje nikad ne bi doživjeli na drugi način. Družili smo se, upoznali puno novih ljudi, vidjeli puno dobrih auta.
stvarno je bio doživljaj. Mana bi možda bila da je onako poprilično brz tempo bio. 3 dana, 3 države. Jako smo puno kilometara prešli u jako kratkom periodu, malo spavali. Zato sam ja ovako malo malčice nehoran jer sam spavao samo 3 sata, sinoć smo išli na splavove i sve. Bilo je dobro, ali bi idealno bilo kad bi imali 1 dan pauze da malo odmorimo, a ne baš 3 dana sve jedan za drugim. I pokoji propust u organizacije bio, sve u svemu mogu reći da je organizacija općenito bila dobra.